harabura icyumweru kimwe ngo shampiyona itangire. Sekamana Maxime akomeje gukumburwa mu mwiherero wa Rayon Sport mu gihe habura icyumweru kimwe gusa ngo shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda umwaka w'imikino 2019-2020 itangire. Rayon Sport ntirakira mu mwiherero umukinnyi wayo usatira anyuze ku mpande. Sekamana Maxime kuva Rayon Sport yatangira umwiherero mu ntangiriro z'uku kwezi yitegura shampiyona y'umwaka w'imikino 2019-2020, abakinnyi bayo bose bamaze kugera mu Nzove aho irimo gukorera umwiherero. Uretse Sekamana Maxime, uyu mukinnyi amakuru H. Innocent yamenye yahawe n'umwe mu nshuti ze nuko impamvu atarajya mu mwiherero ari umwenda iyi kipe imufitiye ungana na miliyoni 4 zasigaye ku mafaranga yaguzwe umwaka ushize, ngo ntabwo yiteguye kuba yajya mu bandi mu gihe cyose atarahabwa ayo mafaranga, ahubwo akaba arimo asaba nibura kumwishyura, bidashobotse bakamureka akishakira indi kipe. H. Innocent yagerageje kuvugana n'uyu musore kuri iki kibazo cye ariko ntibyakunda kuko atitabaga telefoni ye ngendanwa ndetse n'ubutumwa bugufi ntiyabusubizaga, ariko twabonaga ko yabusomye. Biteganyijwe ko shampiyona izatangira tariki ya 4 Ukuboza 2020. Rayon Sport izaba itangirira ijya gusura Rutsiro, umukino uzabera i Rubavu aho Rutsiro izagenda yakirira. Kugeza uyu munsi kandi Rayon Sport ikaba ikomeje kwitegura aho igiye gucakirana n'ikipe Bugesera FC. Kugeza ubu ngubu nubwo ibyo byose birimo kuba, ariko ikipe ya Rayon Sport ikomeje nayo kwitegura aho Bugesera FC byemeranyijwe ko bigiye gukina kuri uyu munsi. Nta gihindutse ku munsi w'ejo, myugariro wa polisi wo ku ruhande rw'ibumoso Muvandimwe Jean Marie Vianney azabagwa mu ivi. Uyu mudefanseri uca ku ruhande rw'ibumoso, aho byavuzwe kenshi ko yashakagwa n'ikipe ya Rayon Sport, Muvandimwe Jean Marie Vianney yagize imvune yo mu ivi mu minsi ishize ubwo polisi yari isubukuye imyitozo. Iri vi ryagize ikibazo mu mwaka ushize w'imikino wa 2019-2020, ariko akomeza kurikiniraho akaba yararitonetse. Ubu agomba kubagwa kugira ngo abone kugaruka mu kibuga ameze neza. Umutoza w'iyi kipe Haringingo Francis yavuze ko nta gihindutse uyu musore agomba kubagwa ku munsi w'ejo. Ati Muvandimwe yagize ikibazo mu ivi, bazamubaga tariki ya 26 Ugushyingo niko biteganyijwe. Nyuma yo kubagwa nibwo tuzagenda tumukurikirana uko azakira. Abaganga batubwiye ko nyuma yo kubagwa aribwo bazamenya igihe azamara hanze y'ikibuga. Muvandimwe Jean Marie Vianney ni umukinnyi wagiye ufasha polisi mu myaka 3 ayimazemo kuva avuye muri Gicumbi. Bikaba bishoboka ko umwaka we wa nyuma muri iyi kipe atazakina imikino myinshi bitewe n'imvune yagize mu ivi. Uyu mukinnyi kandi wari wifujwe n'ikipe ya Rayon Sport cyane, ariko bikaza kurangira Rayon Sport uyu mudefanseri bigaragaye ko ibyo ari byo byose ashobora kuba yaravunitse. Rayon Sport ikaza kubiva ikaza kugura umukinnyi ukina uruhande rw'ibumoso mu ikipe ya Etoile de l'Est. Yasubiye mu cyiciro cya kabiri nyuma y'uko ikuwemo n'ikipe ya Gorilla FC ya Mudaherano Haji, wahoze nawe ari umuyobozi ukomeye mu ikipe ya Rayon Sport, akaba n'umufana w'akadasohoka kwayo. Ariko ikipe ikaba nawe yaramaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Rwatubya Abdul yavuze ko ashobora gutandukana n'ikipe ye, myugariro w'umunyarwanda baciye mu ikipe ya Rayon Sport uri ku mpera z'amasezerano ye mu ikipe ya Colorado Rapids mu cyiciro cya mbere muri Amerika, ariko akaba yaratijwe muri Colorado Springs mu cyiciro cya kabiri. Avuga ko ibiganiro byo kongera amasezerano byatangiye, ariko ngo bidakunze hari n'andi makipe barimo kuganira. Mu Kwakira 2019 nibwo Rwatubya Abdul yongera amasezerano y'umwaka umwe akinira Colorado yo mu cyiciro cya mbere muri Amerika. Byari byitezwe ko azanakina mu cyiciro cya mbere, ariko iyi kipe ikaba yaraje kumutiza mu cyiciro cya kabiri muri Colorado Springs. Uyu musore uri mu Rwanda mu kiruhuko nyuma y'uko shampiyona y'igihugu mu cyiciro cya kabiri barimo mu mikino ya Kamarampaka, ariko ikipe ye ikaba itarageze muri iyo mikino. Uyu musore uzasoza amasezerano yo mu Kuboza uyu mwaka yavuze ko ibiganiro n'iyi kipe bigikomeje. Ati amasezerano yanjye azarangira mu kwa 12, ibiganiro byo biracyakomeje, ariko ntabwo nabonye uko mpita subirayo kuko kujyayo bisaba kujya mu kato ibyumweru 2. Bagomba kwicarana n'abampagarariye hakarebwa icyo gukora. Yakomeje avuga ko atari ikipe ye yari asanzwemo gusa kuko ubu abarimo no kuganira n'andi makipe ku buryo bishoboka ko yatandukana n'ikipe. Ati ibyo ntabwo bikindeba cyane, bireba n'abampagarariye, nibyo barimo kuganira n'andi makipe. Ikipe yanjye yonyine umwanzuro wa nyuma bazamenyesha mu ntangiriro za 2019 nibwo Rwatubya Abdul yavuze ko yavuye mu Rwanda agiye muri Sporting Kansas City. Ikipe muri Gicurasi 2019 yafashe umwanzuro wo kumugurana umukinnyi wo hagati bamutanga muri Colorado Rapids, ari nayo ifite amasezerano nubwo yamutije muri Colorado. Abdul uvuga ko igihe cyacyo cyose yaramuka adakomeje amasezerano n'iyi kipe hari amakipe amwifuza cyane. Abakinnyi 11 mu mboni z'abanyamakuru batandukanye, Messi, Ronaldo, Lewandowski ni abakinnyi 4 ba Liverpool bisanze muri 11 beza ba FIFA. Liverpool ifite abakinnyi 4 bose muri 11 batangajwe na FIFA bagomba guhatanira igikombe cy'umukinnyi mwiza uyu mwaka. Ikipe ifite igikombe cya Shampiyona Premier League ifite Van Dijk wari wabaye wa kabiri ukurikiye Messi muri 2019 mu mikino
muri kino gihembo. Van Dijk ari kumwe na bagenzi be Sadio Mane, Mohamed Salah, Thiago Alcantara waje yinjira muri iyi kipe ku isoko ry'igura n'igurisha rishize nyuma yo gutwara ibikombe bitandatu bya Bayern Munich. Lionel Messi wagitwaye inshuro ebyiri na Cristiano Ronaldo bo ntibari kuri uru rutonde, bari kumwe na rutahizamu Paris Saint-Germain Kylian Mbappe, Neymar Junior dos Santos, Lewandowski n'umwe mu bahabwa amahirwe kwegukana iki gikombe kumwe n'umukinnyi urema uburyo bwo gutsinda ibitego muri Manchester City Kevin De Bruyne. umuyobozi wabo bakinana ba Real Madrid mu kibuga akaba ari Sergio Ramos, nawe ari muri abo batoranyijwe. Icyumweru gishize FIFA yemeje ko iki gikombe cy'umukinnyi witwaye neza kizatangwa mu kwezi ko Kuboza tariki ya 17, nubwo igihembo cya Ballon d'Or gitangwa n'ikinyamakuru France Football cyasubitswe uyu mwaka mu gihe ruhago impande n'impande yibasiwe n'icyorezo cya COVID-19. Shampiyona y'umwaka w'imikino wa 2019-2020 icyiciro cya mbere mu Bufaransa Ligue yahagaritswe mbere, bituma bahamagara mbere muri Nyakanga ko nta gihembo cya Ballon d'Or kizatangwa uyu mwaka. Uyu mwanzuro wabangamiye rutahizamu Robert Lewandowski wagaragaraga nk'uko iki gihembo cyaka ugifite inshuro esheshatu Lionel Messi wa FC Barcelona, ariko Lewandowski ntibyatinze ahabwa igihembo na FIFA cy'umugabo witwaye neza muri uwo mwaka, ayoboye abandi bagabo n'abagore n'abatoza. Abatora azaba ari tariki ya 25 Ugushyingo kugeza tariki ya 9 Ukuboza, basatira umunsi w'ibirori iminsi 8 nyuma y'izi tariki. Umuzamu wa Liverpool Alisson Becker yatoranyijwe mu gihembo cy'umuzamu mwiza wa FIFA yanatwaye muri 2019. Hari abazamu batandatu barimo guhanganira uyu mwanya, harimo Manuel Neuer ugoye gutsinda bigaragara kubera ukuntu yitwaye mu gihe afite ihangana n'abanyezamu nka Marc-Andre ter Stegen, Jan Oblak, Keylor Navas na Thibaut Courtois. Umunyezamu wa Real Madrid Thibaut Courtois yatwaye igikombe mu mwaka wa 2018, umwaka umwe mbere yuko Gianni Buffon atwara ibi bikombe inshuro nyinshi yikurikirana. Buffon kandi yagiye agaragara cyane mu mikino myinshi itandukanye, aho yafashije ikipe ya Juventus yabayemo igihe kinini, ariko biravugwa ko nubwo iki gihembo yaramuka gitwaye ariko abenshi bazirikana ko Gianni Buffon ari umukinnyi wagiye wigaragaza cyane. Inter na Real Madrid amakuru avuga mu makipe mbere y'umukino mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 Ugushyingo mu mikino y'umunsi wa 4 w'irushanwa rya UEFA Champions League riraba rikomeza. Hakaba hateganyijwe imikino 8 kuva mu itsinda A kugeza mu itsinda D. Mu itsinda B harimo umukino uza guhuza ikipe ya Inter Milan yo mu Butaliyani na Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne. Uyu mukino uratangira saa 4 z'ijoro ubere ku kibuga Giuseppe Meazza. Umwongereza Anthony Taylor akaba ariwe musifuzi ikipe ya Inter Milan y'umutoza Antonio Conte iri ku gitutu gikomeye cyo gutsinda uyu mukino bigendanye nuko iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 2. Gusa Real Madrid y'umutoza Zinedine Zidane ntiyorohewe aho iri kubarizwa ku mwanya wa gatatu n'amanota 4. Iri tsinda rikaba riyobowe na Borussia Mönchengladbach n'amanota 5. Inter Milan irakina uyu mukino idafite abakinnyi benshi isanzwe igenderaho barimo Marcelo Brozovic, Alexander Kolarov bose baheruka kwandura COVID-19. Abandi bakinnyi barimo Matias Vecino, Stefano Seanza, Andrea Pinamonti bose bakaba bafite ibibazo by'imvune. Gusa ikipe ikaba irimo kwishimira kuba yagaruye Danilo D'Ambrosio, Andreas Ranchio na Alexandro Bostoni bari basibye umukino baheruka guhuramo na Torino muri shampiyona. Real Madrid nayo irakina idafite kapiteni wa Sergio Ramos wagiriye imvune mu mukino Espagne yanganyijemo n'Ubudage yandagajemo Ubudage ibitego 3-0 muri UEFA Nations League. Rutahizamu Karim Benzema we akaba atarakina uyu mukino w'ishiraniro. Abandi bakinnyi barimo Eden Militao, Luka Jovic ntibarakina uyu mukino kubera ko bakirwaye COVID-19. Federico Valverde, Alvaro Godinzola nabo bakaba bagifite ikibazo cy'imvune. Gusa iyi kipe iri kwishimira ko yagaruye Casemiro uvuye mu kato. Abakinnyi 11 bashobora kubanza mu kibuga mu mpande zombi. Inter Milan ikina 3-5-2 Handanovic, Mila, Skriniar, Boston, Stefan De Vrij, Ashraf Hakimi, Nicola Bella, Artur Vidal, Cagliardini, Ivan Perisic, Lautaro Martinez, Romelu Lukaku. Real Madrid irabikina 4-3-3 Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Rafael Varane, Nacho Fernandez, Fernando Mendy, Lucas Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Mario Diaz, Eden Hazard. Umukino urahuza Inter na Real Madrid no mukino wa kabiri urabuhuje aya makipe uhereye hanze y'ikibuga cya Real Madrid wo baheruka guhura
hari mu 1998 Inter itsinda Real Madrid yatozwaga na Gus Hiddink ibitego 3-1 Inter mu mukino ine iheruka guhuramo na Real Madrid muri shampiyona maze gutsindwamo imikino 3 inganyamo umwe. Kuva Zinedine Zidane yatangira gutoza ikipe ya Real Madrid mu mikino 8 yahuyemo n'amakipe yo mu Butaliyani yatsinzemo 7 yose, umukino umwe awutsindwa na Juventus mu mwaka w'imikino 2017-2018. Real Madrid yahinjijwe ibitego birenga kimwe mu mikino 5 iheruka gukina mu irushanwa ya UEFA Champions League. Ubwo aya makipe aheruka gucakirana hari tariki ya 4 Ugushyingo 2020, Real Madrid yari mu rugo ikaba yarahatsindiye Inter ibitego 3-2. Uko indi mikino iza kugenda mu itsinda A, Atletico Madrid irakira Lokomotiv Moscow, Bayern Munich yakire Red Bull Salzburg. Mu itsinda B, Borussia Mönchengladbach yakire Shakhtar Donetsk. Mu itsinda C, Olympiacos yakire Manchester City, Olympique Marseille yakire Porto. Mu itsinda D, Ajax yakire Midtjylland, Liverpool yakire Atalanta,